I sada, nadam se da ste spremni. Molio bih Brankicu Janković, direktorku Jelen Demo Fest festivala, da proglasi treće mesto. Na trećoj poziciji band Dede Putra. Dede Putra! Dede Putra iz Bihaća, da čujem jedan veliki aplauz! Ko je sad to ljubljenje i grljenje u backstage-u? Emocije su podeljene. Sve skupiti. Emocije su podeljene. Pa to za svaki dobar proizvod i uvek postoje one koji opovrgavaju i oni koji se bore za. Tako treba. Subverzija. Dede Putra, čekamo vas na stage-u. Deder taj puter da se namažemo. Stižete li? Znači, treće plasirani bend osvaja 2 soma eura, 2000 eura. I evo ih, Dede Putra! Pa svaka čast! Čestitam, evo u 5 godina ovako treće mjesto. Do sad na Demo Festu su osvojili bendovi Magma, Za, Tanker, Prežderani, Estetik Empati i sada i Dede Putra!